Inbingelele ngani zakwethu, welcome back to Chef The Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also comment on the section down below mayelana nalolu daba oluthinta ke uMamkhize naBentela. Kuthiwa laphana ke bekukhona ke yonke inhlobo yamaphoyisa ke noma ke yephoyisa iSARS igasela ke lapha kwaMamkhize. Kuthiwa ke abehlome ke ezinkofola amaphoyisa ke abephelezela ithimba eliqoqa ke intela ke ebiliyovundulula ke ubufakazi ke bokungakhokhwa kwentela laphana ke emzini ke wakhe laphana ke ongumacaphuna kusale umzini ke oseThekwini ke unkosazana ke uShone Mkhize. Kuthiwa laphana ke okuvela ke ukuthi ukweleta ke intela ka 37 million. Kuthiwa ke lokhu kwenzeke ey'nsukwini nje njengoba ke ithimba ke le South African Revenue kuthiwa ke ngani zakwethu laphana ke amaphoyisa aya agaseleka kanye nabaka South African Revenue Services emzini kaMamkhize oseLalusha lapha yana ke eThekwini. Kuthiwa ke afike ngamaven nale moto ke enkulu eyiroli lapha yana ke egqoke ke izindlela ngendlela ke yokuzivikela uma kwenzeka kuba khona ke lokho ngathi ke singathi ke mhlawumbe ke udlame oluvukayo noma oluqubukayo noma ke impikisho equbukayo. Kuthiwa lamaphoyisa ke abeqaphe ithimba lakwa SARS ebelingene ke khona lapha ke ngaphakathi emzini ke kaMamkhize beliyovumbuka ke namafayela noma ke liyovundulula amafayela lapha ke khona kwaMamkhize mayelana ke nokukhokhwa kwentela. Kuthiwa ke kwenzekile nebala lokho abebephuma nezikhwama ke ezahlukahlukene ke lapha ke ama-suitcase ahlukahlukene bephethe wona lawo mafayela. Kuthiwa ke kufike nenkampani ke zalabo ke kuthiwa ke oLocksmith abavula ke uma ke ukuthi ke kuvaliwe akekho umuntu ongakwazi ukuvula bevule ke ngokusemthethweni. Kuthiwa ke emuva kwaleli ithimba abakwaSARS bengena ke endaweni ke babuye baphume ke nemiqingo ke yamaphepha khona lapha ke kwaMamkhize. Kuthiwa lo ke owayengumyeni wakhe ke uMamkhize umnumzane ke Sibumpisane ke ubonakala ke engasophikweni ke lwakhe lomuzi nakhona ke wasondela lapha emaphoyiseni wakhuluma ke nawo kancane wabuyela ke ngaphakathi. Kuthiwa ke ubuye wabonakala ke eshaya ke isiphuzo ke esibandayo, kodwa ke ngesikhathi ke amakhamera sebheke ngakuyena uye waba umuntu ke ubuyela ngaphakathi wahlala ke isikhathi eside waze ke waphuma ke noma ke kuze kwahamba wona ke amaphoyisa. Abamaphephandaba ke ngani zakwethu ke bathola ukuthi ke ithimba lakwa SARS beliqoqa ubufakazi kuyo yonke imizi yakhe ke lo wayana ke owayengunkosikazi ke kaMpisane ke uMamkhize kusukela ke emzini wakhe oseThekwini, oseGoli nomunye ke oseplazini liseMgungundlovu. Kuthiwa ke akusikona ke okokuqala lokhu kwenzeka kwenzeka nangaphambilini njengoba ke sekuphinde futhi kwenzeka. Kuthiwa kwenzeka ngonyaka ka2020 kwavela ke ukuthi inkampani yakhe ke izikhulise cleaning, maintenance and transport ikweleta ke lapha intela ka 204 million. Kuthiwa ke kwenzekile ke ensukwini abantu ke akade ke behamba emgwaqweni ke bebebuka nje beloke ke bencinciza lapha ke abanye bebethi ke uyalayeka njalo njalo, yabo. So yeah, kubonakele ke amaphoyisa kanti ke abanye ke iningi labo abamhlophe ke bebenikina ke wona amakhanda njengoba sike sasho. Ukhomishana ke weSARS lapha ke uMnumzana Edward uthe ke bagasele kwaNkosazana Mkhize ngoba ke belwa nabangakwazi ke ukulandelela imithetho yokukhokha ke intela ke nobugebengu nje ezweni. Uthe ke inkantolo ibanikile ke igunya lokuthi ke bahambe bayophenya bephinde futhi beshaqe ke nempahla ke belandela ke umthetho we-Tax Administration Act lapha ke njengoba kushiwo. Kuthiwa ke iSARS uma sibacaphuna lapha ke iSARS izoqhubeka nokwenza ke umsebenzi wayo ngaphandle ke kokusaba ke nokwenzelela akukhathaleki ukuthi ke umuntu unesiphi isikhundla ke khona emphakathini. Akekho umuntu ke abathi ungaphezulu kwawo umthetho. Umsebenzi ke wanamuhla ke basho njalo ngaleso sikhathi ke benza wona lo msebenzi uyakhombisa ukuthi ke akukho okuzovimba ukuba senze umsebenzi ke wethu ke wokuqoqa yona ke intela. Kusho bona lapha yana ke laba abaqoqa yona ke intela noma kukhuluma yena ke uChairperson lapha yana ke wakhona kwaSARS. Imizamo kuthiwa yokutholakala ke kwaMamkhize ephawula ayitholakalanga, kanti futhi ke kwazanywa ukuthi kuthintwe loyo ongumkhulumeli wakhe noma ke lo obengakwazi ke ukuthi ke amkhulumele okugama lakhe unikiwe Nyembe, kodwa ke ucingo naye kuthiwa belungaphendulwa. Ngani zakwethu mina engikufisayo ukuthi ke uphawule ngalo lolu daba in case mhlambe ke ungakwazi nawe ukuthi ke uyibandakanye ekuthenini ke ungaphawula la kwi-comment section engezansi. Don't forget to like this video and also share the video if you find the video informative. Danko.